Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndabizi ko muri benshi cyane muba mukeneye kumenya ngo ese na yahe makuru akomeje kugenda agarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda. Abari imbere mu gihugu rero ndabifuriza ibihe byiza, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, namwe mwese mudukurikiye muri mu mujyi wa Kigali ndabifuriza ibihe byiza. Ntabwo kandi nakwibagirwa abanyarwanda cyane cyane abatuye mu karere k'ibiyaga bigari, akarere ka Afurika y'iburasirazuba ndetse no ku migabane yose uko ari itangize isi dutuye. Muri benshi cyane kandi mudukurikira umunsi ku wundi. Mbaye ikaze rero mu makuru yacu. Amakuru atugeraho aravuga yuko umunyarwanda ushinjwa gutwika kiliziya ya Nantes mu gihugu cy'Ubufaransa yaba yishe n'umupadiri. Umunyarwanda rero w'impunzi ukekwaho gukongeza umuriro washegeshe kiliziya nkuru yo mu mujyi wa Nantes mu mwaka ushize kuri wa mbere yishe umupadiri gatolika mu burengerazuba bw'Ubufaransa. Amakuru yavuzwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Faransa witwa Gérald Darmanin n'undi muntu uri gukurikiranira hafi iperereza. Kuri Twitter, Minisitiri Gérald Darmanin yanditse agira ati nifatanyije n'abanyagatolika bose abo mu gihugu cyacu nyuma y'icwa ridasanzwe rya padiri mu karere ka Vendée. Avuga ko yerekejeyo. Umuntu rero uri bugufi y'abakora iperereza wavuze ari uko rero ngo amaze kwemererwa ko izina rye ridatangazwa. Yavuze ko mbere yaho umugabo wari yagiye kuri polisi ikorera mu mujyi wa Mont-Saint-Sever akavuga ko yishe umupadiri. Uyu rero akaba ari uwitwa Abayisenga Emmanuel n'umunyarwanda uvugwa muri iyi nkuru. Yongeyeho ko uwo mugabo ngo yari asanzwe akurikiranirwa hafi n'ubucamanza ku bijyanye n'inkongi yibasiye katedrali ya Nantes mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2020. Uwo muntu rero watanze amakuru yavuze ko uwo padiri wari ufite imyaka 60 warashize amezi menshi cyane aha ikaze uwo mugabo muri kiliziya ye yari yaramuhaye ndetse n'icumbi. Uwo mugabo watangajwe nka Emmanuel akaba rero yemeye ko ari we watwitse kiliziya ya Nantes yubatse mu buryo bw'inyubako ndende z'ibirahure byijimye zo mu kinyejana cya 12 buzwi nka Gothic cyangwa se Gothic. Itwikwa rero ryayo ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa karindwi 2020 yatumye Ubufaransa bushya ubwoba. Mbere rero yari yabaye afunzwe, nyuma aza kurekurwa akajya akurikiranirwa hafi n'ubucamanza. Witwa Marine Le Pen ni umunyepolitike w'ibitekerezo bikarishye, yashinje leta kugira intege nke ku bijyanye n'abimukira. Ashaka gufatirana rero ibyo byabaye. Avuga ko mu Faransa ushobora kubaho rwihishwa ugatwika katedrali ntiwigere na rimwe wirukanwa mu gihugu ugakora ubusubiracyaha wica padiri. Minisitiri Darmanin nawe akaba yahise rero amushinja guteza impaka atazi ibyabaye. Avuga ko uwo mugabo atashoboraga kwirukanwa mu Bufaransa mu gihe cyose yaragikurikiraniwe hafi n'ubucamanza nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Bendi makuru, umuyobozi wa diviziyo ya kabiri ya UPDF n'igisirikare cya Uganda Major General Francis Takirwa yasabye abasirikare basaga 600 barimo ba general 14 baherutse rero gusezererwa kudahirahira ngo barwanye leta ya Uganda. Ubwo yasezeraga 58 babarizwa aho ayoboye, General Takirwa mu kigo cya Makenke Imbarara yasabye abasirikare ahubwo kwibaka bagafatanya n'abandi baturage mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cya Uganda. Yavuze ko bagomba kwirinda kujya mu bikorwa bituma igihugu kijya mu bibazo kuko bazitabwaho nk'abasirikare. Ati nimuzahirahire murwanya leta ya Uganda. Uyu mujenerali akaba rero yabasabye ko bajya kwita ku miryango yabo n'igihugu muri rusange. Asaba abandi gutegura neza uko bazabaho igihe bazaba basezerewe. Perezida Museveni yaherutse rero gusezera abasirikare 618 barimo abajenerali 14 mu ngabo za Uganda. Muri Burkina Faso inyeshyamba zishe abasirikare ba leta bagera kuri 12. Kuri icyumweru inyeshyamba zibarizwa mu mitwe y'iterabwoba zishe abasirikare 12 ba Burkina Faso barindwi baburirwa irengero. Amakuru yitazwe n'amakuru by'abongereza yatangaje avuga ko byabereye mu gace ka Toen kari hafi y'umupaka ugabanya Burkina Faso na Mali. Nta mutwe n'umwe w'iterabwoba urigamba ubwo bwicanyi bibaye nyuma yaho kuwa gatandatu ushize umutwe udasanzwe mu ngabo za Mali wishe inyeshyamba ebyiri muri ako gace. Aka gace ka Sahel Burkina Faso herereyemo
kamaze igihe kibasiwe n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba ikorana na Al-Qaeda ndetse na Islamic State. Ni ibitero byahitanye ubuzima bw'abasivili benshi cyane mu gihe abandi bavuye mu byabo. Kuwa gatatu ushize undi mutwe witwaje intwaro wishe abaturage bagera kuri 30, abasirikare n'abapolisi hafi y'umupaka ugabanya Burkina Faso ndetse na Niger. Igisirikare cy'u Rwanda gifatanije n'icya Mozambique byemeza ko byigaruriye umujyi wa Musimbo da Praia wari icyicaro gikuru cy'abarwanyi bivugwa ko bakorana n'intagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu. Avugana na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga, asobanura ibigiye gukurikira n'icyo kwigarurira uyu mujyi bisobanura ku rugamba ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique. Ni umujyi ukomeye cyane wari ufashe runini ku nyeshyamba ku buryo bawutakaje uyu munsi bakaba nta handi hantu basigaje. Imijyi twari twaravuze yose barayitakaje, bari basigaje uyu mujyi. Uyu mujyi rero niwo wa nyuma mu mijyi bari bafite. Ubwo rero turasa naho tugiye gutangira operation twise security operation. Ni ukuvuga ngo ni operation zo gukora umutekano mu bice byose tumaze iminsi dukoreramo operation. Kiri bukurikireho no gukomeza dukora izo operation nk'uko nari nabwiye. Muretse iki gisagara muvuze ko mwaraye mubohoje, ibindi mwabohoje bingana gute kuva mukija muri Mozambique ukwezi kuraheze? Twabohoje imijyi iri mu karere ka Palma, twahera kuri Afungi ahari basi yakorerwagamo abafaransa bo muri Total, turakomeza tumanuka hepfo dufata imijyi ya Zambia kugeza muri uwo mujyi wa Masimbao de Praia. Ahagana hepfo district ya Masimbao de Praia hari umujyi wa Mueda, aho twahereye turamanuka tujya ahitwa Wase, tuva Wase tujya ahitwa Mumu, tuva Mumu tujya ahitwa Mutotwe, twahafashe ejobundi dufata ahitwa Manira. Icyo gikundi kirongera nanone gihura n'igikundi cyavaga ruguru muri axis ya Palma, bahurira mu mujyi barawufata. Uwo mujyi rero ni umujyi ukomeye. Intagondwa zari zarafashe zarawishe iwabo, ari naho bapangiraga ibikorwa byose by'intambara. Ubwo bawutakaje rero ubwo baza kuba bameze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya, aho bakorera nta birindiro bazaba bafite. Mbega iyo muvuga intagondwa muhanganye n'abandi, n'aba Al-Shabaab, ni bande muhanganye neza na neza? Bita Al-Shabaab ariko bakaba bafite connection n'ahitwa ISIL, ariko urebye izina ryabo yitwa Ansar al-Sunna. Ni igikundi nyine cyo muri Mozambique, ariko gifatanyije n'izo ntagondwa zo hanze. Ego mukanya marimo biciye ku masonga muri make muvuga yuko ubuko uyo muji bafatanye ikirindiro cabo mu wigaruriye mwawubohoje, igica gikurikira ari ukugarukana amahoro. No kuvuga ko ingabo zose z'u Rwanda uko zagiye muri Mozambique zigumayo canke ari